Drago zahvaljujem gospodinu Mikuliću, već jesam, ali nema veze, onda sam zaboravio, meni Vinko već malo treba. Idemo sad na prvu točku dnevnog reda. Ja ću ovo malo veseliti. Lokalni izbori 2005. izgubili su. Lokalni izbori 2009. izgubili su. Izbori, govorimo o Lučkom, sad samo govorimo o Lučkom. Izbori za Europsku uniju dobili smo, pobijedili smo SDP. Da vas čujem sada. Prije prošlo mjesec dana, onda smo tek Hametice potukli SDP, da vas sada čujem. To je ona priča što smo svi ovdje 4 godine borili i imali sastanke, nekakve fešte, nekad nas malo dođe, nekad više, sve to nama jasno. Meni je prekrasno sada nas evo tu lijepo, skoro po puna sala, ne skoro nego puna sala, ovo je prekrasno. Nadam se da će to sad sve skupa, svaki put je sve više i više i više, bit će super. Evo, ja ću samo ukratko reći što nam se to desilo. Hameti su pobjedili SDP u Lučkome, je da smo dobili 45% više glasova nego na prošlim lokalnim izborima, što nije malo u našem broju glasova. Je da smo imali veliki problem kod formiranja vijeća mjesnih odbora. Pokušali smo sve raditi pošteno, apsolutno, i napravili smo sve apsolutno pošteno, niko nam ovdje ne može zamjeriti. Pitali smo po redu i naravno mi smo dobitnici, mi imamo 3. Meni srce stane kad znam za koliko glasova smo izgubili apsolutno pobjedu. Za koliko glasova. Za tih 10 glasa čovjeku srce stane, znate. Da bi dobili apsolutno pobjedu. Ali morali smo kolirati. Ja sam ja ću Željko za Željko, nego se za predsjednici i tako dalje, nema veze. Ja sam rekao, ja imam nekakav svoj stav, ako smo već dobili izbore, onda sve ću napraviti da kao pobjednik i budem tamo nekako na mjestu prvom, našem mjestu Lučko, da mi budemo prvi. Skoro smo izletili, malo nam je falilo. 5 minuta nam je falilo na stepenici gore u općini Novi Zadar, 5 minuta da izletimo uopće kao da nas nije bilo. Jer su ovi skolirali s drugom pričom i tako. To smo riješili i nadam se da će to malo po malo ići. Nekako to sve skupa funkcionira, vidjet ćemo kako će to ići, borimo se, imamo 3 vijećnika, Željko je rekao, u cijelom područnom odboru Novi Zagreb Zapad, nijedan temeljni ogranak, ima 16, nije dobio 3 vijećnika, osim Lučkog. Da vas čuje sad. Većina 2. Evo tako, evo ja bi, ako imate nešto u svezi te postizborne situacije, pitajte, evo ja ću sad odgovoriti, ili naši članovi izvršnog odbora. Mi se stajamo na svaki mjesec, sigurno nekada je 2 puta mjesečno, mi smo se vidjeli od 15.7. do kraja 8 mjeseca, kad je ljeto, inače smo stalno tu, pokušavamo nešto napraviti, njih moram posebno spomenuti, trpimo slobom na kraju. Ako nema, daj bi prešao na ovu drugu točku koja je svima vama, ja vjerujem, interesantna. A to je rad u mjesnim odborima. Mi smo sada donijeli jedan plan malih komunalnih akcija za iduću godinu koji je otišao prema gradskoj četvrti. Isto tako, gradska četvrti je ove godine radila rebalans proračuna za ovu, za 2013. godinu, gdje su naši dečki iz područnog odbora, one ulice, ja ću vam sada sve ih znam na pamet, budite bez brige, one ulice koje su nama stvarno kritične, gdje imamo stvarno kritičnu situaciju, drago mi je što su nam tu i zastupnici iz Skupštine grada, naveli taj rebalans, međutim, nažalost, nije prošlo ništa. Prošlo ono što se SDP posložio i tako dalje, no borit ćemo se, mislim, odustati, to bi bilo super. Mi smo ovdje napravili jedan plan tih malih komunalnih akcija, gdje imamo određene stvari koje su nama ovdje u Lučkome strahovito. Mi svi znamo šta nam ova cesta znači. Danas se svakome jasno kad dođe pada snijeg i pada kiša, da malo ćemo ići s buldožerom u ovoj cesti. Ovo je nešto strašno. Nema gore prilaza grada Zagreba nego je Lučko. Ne postoji nijedna ulica u gradu Zagrebu gdje ulazak u grad Zagreba nije izlazak iz grada, nek ulaz. Loša situacija. 3 godine se gradi kanalizacija, napravi se samo kolektorski. Ovu ulicu treba još jedan kopati na svaki 30 metara da se napravi ovdje. Još uvijek u planu nije ništa. Bio, vodovod i odvodnja nemaju pojma uopće o čemu se radi za iduću. Mislim, to je nešto nevjerojatno. Ne možemo tražiti bilo kakvo uređenje ceste ili bilo suludo, neću nikom ni dati, prije nego što... Ali i tu imamo problem. Sa uređenjem ceste, ova cesta nije
pod ingerencijom druga Bandića, nego pod ingerencijom Hrvatskih cesta. I onda je to naravno opet pretumbacija ono i tako. Ono što smo ovdje napisali, ja vas sad molim da prenesete i svojima susjedima, svima ostalima. Prije smo vodovod, odvodnju i plin pisali kao male komunalacije. Kako se sada vio taj vodovod i odvodnja podvaja od holdinga, to od iduće godine više nije u malim komunalnim akcijama, nego ide direktno prema vinu. Vas molim, svi koji imate problema sa vodovodom, a to je Odvojci, Rožmanke, to su svi i Vičeki dolje, to su dijelovi u Lučkome, Lovojci u ulici Lučko, to su dolje Lučki odvojak od broja 1 do broja 9. To je ovaj dio Dolenice, tu gdje sam ja, tu doma iza mene, odvojak 12 do 12, ne znam koliko, pa dolje 43, 44. Možda mi je nešto promaklo. Predanići, cijeli Predanići, Svetog Roka, isto tako cijela ulica koja nema vode. Molim vas, napomenite ljudima da idu direktno u vodovod i da s njima dogovara da vide kada će biti. Ako je problem, neka se nama jave u mjesni odbor, mi smo svaki tjedan tamo, svaki četvrtak tamo od 18 do 20, pa ćemo mi svi skupa pomoći, proći tu priču. Drugačije to ne ide. Što se tiče onih malih komunalnih akcija koje smo mi stavili u plan malih komunalnih akcija, to su naše ulice koje su strašno kritične. Gospođa Šolar je pitala, ona je na mjestu samouprave, ne znam, pročelnica, načelnica u četvrti, u kojoj ulici imam udarnu ruku. Velim, Hojnikova je samo udarna ruka, Zgrabljićeva je samo udarna ruka, Delićeva je samo udarna, ali nema ništa osim udarnih ruka, jer na svaki metar je nova udarna ruka. To smo stavili i u naš prijedlog rebalansa, nije točno. Kad me pita da treba riješiti problem odvodnje oborinskih voda, onda kažemo Gaj broj 2, onda kažemo Puškarić od 39 kod semafora, onda kažemo Lučko na Čošku Starče, onda kažemo Unčanska 39, 13D, onda kažemo gore onaj dio ventilatorske Čoške, one raskriče veliko i tako da. Kad nas pitaju što bi trebalo zbrinjavati, onda šaljem slike, jer su slike postane ventilatorska, Hojnikova, Delić, Unčanska od 4 do 6. Sve su to dali, sve to ima. Kad nas pitaju za investicije, kažemo osnovna škola Lučko, usred metropola, ulaskom u Europsku uniju još uvijek ima azbestni krov iz 64. godine. A je li to sramotno? Pogledajte. Jer smo i sigurni da taj vjetar neće nešto toj djeci donijeti kad dođu do škole. Je li to sramotno? Nitko ne reagira. Kada kažemo da treba ambulantu promijeniti, koja je napravljena 77. kao montažni objekt, kad uđete unutra, kad pogledate da sve pada sa tih stropova i tako dalje, kako se to kaže, nekakav projekt je bio napravljen za vrijeme Šostara. Dok je njegova žena radila kod nas u Lučkom, kak je žena od Šostara otišla u penziju, tak je projekt i nove ambulante nestao. To je ta priča, često puta druga Bandića. Znate, dok vam paše. Neću govoriti o onoj našem starom domu kod autobusne stanice, spomenik kulture prve kategorije, uništeno, nikada neće ni ured za kulturu ni prismrdio da bude tako prost na tu jednu zgradu. Toliko imamo problema. Ili ono što ja kažem, u Lučkom, ja sam tu rođen, znači znam što se dešava. Pazite, od 64. godine Lučko je dobio samo 2 visoke investicije. To je dvorana u osnovnoj školi Lučko i vrtić. Pazite, od 64. kad je napravljena osnovna škola Lučko, znači samo 2 visoke investicije, znači ne ono kad se kopa po zemlji, nego ono što se gradi. Grad je samo to napravio. I istina Bog ovu ambulantu spojila sa šarafama i tako dalje. To je ono što mi danas pokušavamo napraviti. Mi smo svjesni da se ne može ništa napraviti u 2 mjeseca. Da nećemo odustati, naravno. I zato demokratski izbori traju 4 godine. Odnosno, mandat traje 4 godine, pa se ljudima muči. Ali tu su nam naši zastupnici. Ja sam već krenuo s jednom pričom, odmah da vas upoznam. Obično se kaže da mi možemo strašno puno napraviti. Ovako to otprilike izgleda. Predsjednik mjesnog odbora mora za neku stvar kontaktirati gradsku četvrt. Gradska četvrt će kontaktirati samoupravu Bandića, a on samouprava će kontaktirati Bandića. Bandić će kontaktirati više ne znam koga. Jer dok oni nas
Znate, ovaj vam obriše jednu rečenicu, jednu do Bandića dođe dobar dan. Pa smo sad, recimo, svaki građanin od vas može ići direktno prema Bandiću, a ja kao predsjednik mjesnog odbora ne. Vrlo interesantno složen statut grada Zagreba, vrlo interesantno. A ja sam praktički, da su mi predsjednici, su tu kao ti odmah do Bandića, odnosno on je nama šef u krajnjoj liniji, ali do njega ne možemo reći. Pa smo mi odlučili ovako da ćemo napraviti. Jedan dopis za bilo što ide direktno u četvrt, jedan ide direktno prema gradskom uredu, a jedan ćemo stati direktno našim zastupnicima iz HDZ-a u Skupštini grada, tako da imamo pokriven svu priču, da nam ne bi neko za 2 godine rekao što bi Bandić opet zna reći, on nisam napisao. Bukovrane traženo, Vrbice, dosta vas ima iz Vrbice, ja znam kako vi živite dolje, nikako. Djeca su nam upravo iz tih Vrbica. Bukovrane traženo godinama. Imamo potpisano 85 ljudi na listi. Ništa se ne dešava. Na Skupštini grada, ovaj zadnji kad je bio, gospodin Bandić kaže, veli, neka mjesni odbori napišu. Bog me sam ja to isto časa, u 10 minuta sam napisala, ali sam naslovio da se oslanjam na riječi gospodina Bandića na Skupštini tog dana, tad i tako, toliko i toliko sad. Me sad zanima da li će se nešto desiti. Velim, pokušavamo raditi tako da. 2 mjeseca smo obilazili ulice, gledali što bi trebalo napisati, nisu bili nigdje nerealni. Znate, tamo gdje je cesta onak lila, nije dobra, nismo bi pisali jer znamo da ne može biti realna priča, ali to je naša priča ovih par mjeseci koliko jesmo u tim odborima, praktično 2 mjeseca. Eto, to vam je moje izvješće da vidite ovako od srca, malo, možda jesam nekada malo žestok jer me često puta bole te stvari, ali zato smo se primili tog posla, budite uvjereni da već mi je sada malo do muda, ali nećemo mi odustati svi skupa koji jesmo tu, evo, koji smo tu, to smo Imate li što zapitati možda u svezi ove naše tematike koje nas najviše boli? Odmah da vam kažem, predsjednik gradske četvrti je rekao da mi bi iduće godine mogli imati na raspolaganju, pazite, od 250 do 300 tisuća kuna za male komunalne akcije. Znate kad bi Zagrebci s tim rekli? Jednom naselju koje broji 3100 stanovnika, molim vas da je ruralno naselje, ruralno naselje je sasvim drugačije imati 3100 stanovnika u Sigetu nego imati 3100 stanovnika u Ličku. Uvijek postavljamo pitanje gdje su ti naši novci koji odlaze da prosječno godišnje dobivamo negdje oko 2-3 milijuna sve skupa, kad uračunamo i ZEP i ovo, znate, sve su unutra kad skalkuliramo. Prilike znamo.